Swastiastu. Idodane semeton sanedahar uang yang titiang. Muali titiang nyaman swije ring channel YouTube. Jagi matur sematre nganini nik pepelajaran bahasa Bali. Idodane ringgalahi sane luwih hayu puniki ngiring sareng sami ngaturang ngarase pengayu bahagia majang ring ligi hide sangyang widiwase duaning sangkani ngasung kerte warlu grahan ide iraga sareng sami ide dani mogi-mogi kena rahaja mawinan presiden lanturang suwa gine suwa dharma dwi suang-suan ide dani mungwing wan bantang wicara utawi topik sane jagi atur ningayan titian ringgalahi sane becik puniki inggih punika inik surat mobase Bali napi mawinan titian ngaturang untang bebawasan materi inggih punika surat mobase Bali duane idedani yening wacen daging pergub Bali nomor ulung dase warse kalih tali pelekutus sane mesuara pelindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Silih tungil pasalnya ne maosan mungwing seluir paridabda adat Bali, budaya Bali, agama Hindu patut nganggen bahasa Bali. Puniki maiketan ring pergub Bali nomor 17 siya warsa kalih tali pelekudus indek nganggen busana adat Bali. Seluwer paridabdab adat Bali, budaya Bali, agama Hindu, mewawah malih mangkin Rahina Warespati, Purnama, Tilem, patut mebusana adat manut pergub pitung dasa siya kalih tali pelekutus. Raris duaning mebusana adat kepatutannya ne patut mebasa Bali. Mebasa Bali atosipun rikalane ngupami ulang tahun sekolah, ulang tahun kantoran, universitas nemonin Rahina Warespati. Taler nemonin Rahina Tilem utawi Purnama seluwer paridabdab punika yening wenten acara seremoni pastike patut saking pengawit rauh pemuput nganggen basa Bali. Narare sidodane sapunapi indik surat mau basa Bali janten patut nginute upami dadani meduwe karya pewiwahan lubulanin motatah ngendag lingih napi luwir seluwir surat-surat sane mepeiketan ring acara punika patut nganggen basa Bali. Ngantor mulai kidik paruman desa adat, Banjar adat, seko Subak, seko Truna, duaning seko Truna punika organisasi anak-anak Banjar adat. Yening parum patut mebusana adat kadiditiang mangkin senistane adat niste meambat mengudang. Duaning mebusana adat seka trunane rikala parum mandhe nganggen basa Bali. Iwang
Ninten manut yeni nganggen bahasa Indonesia. Antuk punika ya dadane atur titiang makin inik surat mau bahasa Bali. Akeh murid-murid mahasiswa metaken ring titiang Pak Nyoman yening surat mau bahasa Indonesia sampun ketah meduwe YTH titik. Yang terhormat bahasa Bali sapunapi. Nah puniki mawinan titiang sampun nyobiahan ring buku-buku pelajaran SMP SMA medaging sampun materi inik surat mau bahasa Bali. Dua ning surat mau bahasa Bali pengantarnya ne bahasa Bali formatnya sapunapi. Upami nomor surat yen tanggal patah tanggal sampunan gentos antuk pinanggal tanggal surat wenten nomor tetep patah ka di bahasa Indonesia raris wenten lampiran bahasa Baline lepihan wenten lampiran satu gabung yen bahasa Bali lepihan awundel satu bundel satu bendel awundel laris indik perihal utawi hal napiangen titiang nganggen rika istilah indik. Umpami lamaran pekaryan, lamaran pekerjaan, indik lamaran pekaryan. Lepihan wundel satu bendel. Nah, res wenten dengan kepada yang terhormat niki gentosen ngiring mangdo meduwi singkatan baku YTH bahasa Indonesia anggen titiang SWT kecek. SWT ide pedana pami SWT ni kesane wangiang titian mangno nenten sekali dumun surat prayokarto ring ide pedana surat prayokarto ring jero bendesa adat anu titiang ngentos mangkin SWT gecak bendesa jero bendesa adat Abian Semal paminipun dengan alamat istilah Bali anggen titiang AG DAAG antuk genah di genahnya ne Puspam Badung pami di ne ring Mangupura taris wenten dan ring bahasa Indonesia dengan hormat nah di bahasa Bali ne sampun anggen dengan hormat salam anggen Om Swastiastu wahum ngeranjing ke daging surat napi dagingipun daris ring pemuputnya nih inggih kadiasa punika titiang pinunas mogi-mogi presiden kedagingin kadiasa punika daris ring pemuput yen pamine wenten dumun ring bahasa Indonesia tertanda tangan TTD ring bahasa Bali titiang ngagingin KLT titik KLT kelinggo tanganin pami kadi titiang ngaturang surat jagi ngewentenang tuntunan membahasa Bali nomor 0 lepihan awundel dwaning kalih lampirane inik tuntunan membahasa Bali alus upami surat puniki tujuan titiang ring camat Mengui SWT Camat Mengui antuk genah kantor kecamatan Mengui ring Badung ya ring Puspam bawu Mangupura ring Badung. Om Swastiastu titiang dosen Nyoman Swije dosen Universitas PGRI Mahadewantara Indonesia sejeroning nyokong visi pembangunan jagat Bali nangun sat kertih loko Bali misadya jagi rauh kecamatan Mengui ngaturang tuntunan membahasa Bali alus manut Pergub Bali nomor 18 kalih tali belekutus sejeroning nyangre wulan basa Bali yening wantah kangkat titiang ngaturang galah rahino napi rahino somo tanggal umpami 3 dasa siki Januari kalih tali kali likur
sautara jam sia semeng megenah ring aula utawi ruang rapat kantor camat Mengui busana adat madya serana sound system miwah LCD proyektor. Inggih kadya sapunika pinunas titiang mogi-mogi presida kedang ingin memargi antar mandemu wiguna ande ning ring ning capang kewagedan mebasa Bali alus. Kadi sapunika menawi teu wonten ngarsang galah sanetiosan lurusan mausang ring WA titiang nomor niki. Matur suksema nggih garis umpami titiang Denpasar 16 Januari kali likur titiang nyaman semija garis linggo tangan. Inggih hidudane kadya sapunika elingan pisan yen meduwe karya adat Bali, budaya Bali, agama Hindu sepatutnya rikala mesesuratan nganggen surat mau basa Bali manglo manut daging pergub Bali. Taler Malesiki para manggala pejabat saling ngucapang selamat hari raya metepetan ring hari Hindu mineka di Galungan Kuningan Nyepi, Siworatri, Saraswati, garis ring televisi paminipun mau basa lisan duaning mau busana adat kadi kita mangkin sebeciknya nih mau basa Bali. Itu dane sapunika titiang matur menawi teu becik lurus angin menawi teu kirang titiang lunas agung pengampur. Inggih puputan titiang para masandi Om Santi 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 Om.